amabati aliaje chigeche 2023 mbabwate tile provels alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile matte MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana roman jinko na wigo web design mabwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi bwigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erange neduka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Chitariki nibere nyoe konyora kwibire tariki bere mutinyu gatano na kabere gotebera ntarase nchira yobo itaba korwa chinsemo ibere aigase studio nigo tori babere no gote Wilson Makori nigo agogotebia senchira yimanyiro na inchimkate ngogotebia asenchira yeriogi kibino ngeri na kinga Beyonce biagochere ase enchira yobwamo no gotenga karibu tokumanye una tikere korwa chinsemo ao ime esko yagusie kartokumanye buna ine ase omo bere omwanya bantu no bwate ebintu bindo bwente komanya no manyete buna chinchara chigechara keria kiagati na chichigo kina bwango gwetani chinchara chindi chonse ngana kimkate chinchara chigechara keria egetambe na chichigo kina gwetani chinchara chonse ase omo bere omwanya bantu kera mwanya bantu na bwate limisu liaye erebwe kabuna agotyoka bono lakini Chibarongo bali babwekaine gosase ke nyamorero identical twins barabo igobabwate limisu elimo ayo nkianda nagongo tebinga asomobere muntu nabwate chitukia chikomera aho chindaru na chichigo kina bwango gwetani chituki chonsi ase omobere omwanya bantu ayino kobeka igora kinende manyega ase ebimo byomwanya bantu byonsi enkoro nakyo ekimugyoka getali gotimuka kegotimoka kwanganyire kurwa sensei ayunkyanda akwariganye ngatanyara kaganda munaye mpaka ekero togukora botantanu bonde bonse botayo anaruto kwariganeri asimargoba ya lero Akina mama wazee wa Kikuyu Viruta wakati
mashamba yao kidogo wale kwa wameweka biashara. Kwa hivyo hii ni ndogo kwangu. bali basiria enibo yabase chiro ya marigiti konyorobo konye kurwase omugabana we county ya Kisii Moske Paul Simbarati. Aba bakugura marimo baburi omuntu uri okobaoneria ngasi kya guchigokorera chibese ekyo naende mechandoki abuate agochikokorera amanya koni obulimo okonywa marwa atancheri nakyo kiagerire moniria marimo mwakurire. Hapa huwa tunafanya awareness. Kuna wale wazazi wengine tunawatuma wanaleta watoto kutoka nyumbani. Kwa hivyo at least kila term watoto wanaingia wageni. Tako bisa abana bali bamenyete nobole magete. Karibu ekero togochaka emarago bega nigo omo gavana we county ya Kisii Moske Paul Simbarati nigo gende kogikeria ekoria gekobanga no gusambwa kwenibo yabonchereria ase chiro ya marigiti nigo arenge ko yakwanaiga chingaki aumerana na balia basire nibo yabo ase echire ya marigiti akarabori abobisa bubutuki gokora obutuki bw'omwango na kumanya ekigia chageti umuriro yo. Daniel Ontiri nigo tomanya senchera ekobwatia Ugukwana sigikaro na bonchuria gwetania chimisato na 15 kurwasi chiro ya marigiti hasi bogatagati bumucho bosongo abo basire nibo yabo hasi umuriro weekendi yeta ekyo gyakoreka hasi geti kya Gusii Stadium emagoroba ya lero Muskarati nigo chinga kicho agendera kugikeria egekore kyo kyomuriro oteba ne kirokerie kebe natagwancha ebikore bingabune ebyo chingaki hagendete kora buno mugavana we county ya Kisii, na hii itakuwa ni ya mwisho kwa sababu hakutakuwa tena na moto mwingine hapa. Unajua kama milioni 3 tulikuwa tunapea mtu mmoja ingekuwa afadhali, lakini hapa watu wamepoteza mali ya shilingi 1,100, 1,200. Kuna mama nasikia alienda akachukua 50,000 kwa benki. Siku hiyo marago yake kachoma. Naomba tafadhali, we must deal with this one for once and for all. Hiyo mchezo lazima iishi. Asomwega uyibwe karinwa nabarai au higati abo mokonye Moskeli Jobebo naba MCA au Muskarati nego chinga kecho halira guchako ene kebuna obasirire liwe chakya naende ngana boigo yabwatesigwa no mokonyo ye. Enzi utaanza kesho. Ile miti ambayo tumeweka pale nimesema itatengenezwa. Watu wangu nimesema kwamba mabati yale yatatolewa, yamekuja hapa karibu milioni 1,000, lakini yale mabati tunaweka pale lazima hiyo soko litengenezwe kwa sasa mpaka watu wafanye biashara kwa hali safi. Kwa hivyo mabati nyingi, acha mambo ya 1,000, nimesema hata kama ni 5,000 tutapeana hiyo soko itengenezwe. Na watu wote ambao watakuwa wanafanya pale mtakuwa mmeshiba, hakikisha kwamba soda imepewa, mkate imekuliwa, maziwa imekunywa, kazi inafanyika kwa siku karibu chache, biashara ifanyike. Na kwa abantu abagutaki biashara kiara bachandiki. Lakini Mwenyezi Mungu awalinde watunze mwanze biashara na ala mukera bia kiagara na wako nyora musuke faida musuke wa korati. Wale nyabare na mtu akora teki tubaye. Tuchake buya sana bako marodama abira ajozi ndigwenere bire. Abara baiga aserio gelimo nigo bakwanira okugania kwa boncherere baiga gusirwa kubasibura kurwa sasara yo mulero iyo ya salini boya benyinge. Asanteni sana pia kwa kuweza kuchukua kwa haraka na kutushika mkono na kutusaidia kimawazo tangu siku ya jamii hadi kwa leo hii. Gavana wetu kazi inaendelea. Nkurupa terega seni kya Gatembe kurega se kaunti ya Kisii leterene nguruku Daniel Ontiri. Chinga kiechechio morai osemo gavana we county ya Kisii Moske Paul Simbarati ni gabolirie
etaro elia ekorawa na baria bagopinga serikali ekarewika ase orogongoro gusi ebe yo morembe na teba eyokorama. I'm saying that, you know, respect commands or calls. When you're going to somebody's place, just, you know, notify them that indeed I'm coming there, my brother, we're coming. Therefore, for Gachagua, either welcomed or not welcomed, he is welcome to come to Kisii. Come sell his agenda of one term. If he sells for Ruto one term, he can equally say Simba one term. We see how it goes with the people. Therefore, what we are saying is that it's courteous. If he comes, let him call me, Simba, I'm coming. I tell him, my brother, come. I have no problem. We'll go to Central to seek for votes. We may not even ask anybody else to welcome us there. Therefore, what I'm saying, anybody from any other corner of the country is welcome to Kisii. Here in Kisii, there is big number of Kikuyus, Kalenjins, Luos, live about Kisiis, Maasais, all tribes are here in Kisii. Therefore, we're welcoming them. But I know there are those ones from Kisii, specifically individuals who think that they can hang on the court of Matiang'i. I'm telling them, it's not going to happen. You must work for the people. We have our own in Kisii, that is Matiang'i, whom I'm supporting. I'm the spokesman of the Kisii community. And being a spokesman of the Kisii community, it calls upon myself, indeed, to stand with the person that I talk on behalf, and that is Fred Matiang'i. Ekero serikali endete kwiroberia gochiko enana echanjo ya omborweire bokorokwa ngose yabana nsi miaka 14. Kaunti ya Nyamira boigonigo eyariganeti gochiko orwa echanjiga gochia asabana goetani chiribu amagana abere na mirongo etano nebere 270,000 ase e kaunti yo. Fatgad Gisemba kurase kaunti yo nigagutumanyega. Serikali ye kaunti ya Nyamira bakubatirana ni wizara y'obuchenu inse y'omuwaziri Dr. Donald Mogoi nigo egenderete n'umuruberio buguchya kwenana ejanjo ya typhoid abwase ange abana chiribu chimia ibere na mirongo etano nebere bakageire gocha kwewa ejanjo ejiga ejo iraje gocha kabene gocha credit kuria Jumamosi ewiki ejiga. Both vaccines, both measles and typhoid. The ones above 5 years to 14 years will receive the typhoid vaccine. The total number of children that we are intending to vaccinate for the under 5s, our target is actually close to 90,000 children. And we expect that we will vaccinate for under 14 years. For typhoid, our target is 180,000. Kukwana na bararia omugasorero asenya gitari enene ya Nyamira nigo Dr. Donald Mogoi boigo enekebuna omubaro monene bwa bantu bakurwara amarwaire ayaiga ingo chakira emyaka 14 bocha inse engana bono barigetie gutanga woni chanje ya typhoid no ukonya abana bitu bari chini emyaka 14 kuzuia kunyora ugonjwa wa typhoid na measles na rubella na na boigonga tukowae chanje yinga abana bongoto bari immunity igere vamos kunyora ugonjwa wa measles kuse rubella ni target yake to kwana ya kiringa asebanga katukuli data itu ekorokinga watabanga bakonyora maruira typhoid gobara ise emyaka 15 akeko gara tukutarget abana bari ise emyaka 14 abari chisukuru abande nabandi barase ikibazo cyetu na measles abantu bakana ruburu abari ise emyaka 5 chingaki echecho nigo muwaziri oyoiga akwanira boigo eki gekogera bagocha kwenana echanjo nainde ya measles ase abana bare inse ye myaka 5 karibu ikira myaka 3 ikiro sene ngabone ikiro boniga oya na kwa kriti abana bangi batanya to baba no ri chanjo ya measles iye kogera ngakwanya oranga ase chi
ase ibinyoro bito abantu banza konyora ubero bwa measles so nageko beranga yaikeka kikateyamo twakora echancho twa tromonterio ebyo abana bari simya kitara tegera bonse badevelop immunity tukungusa makali y'ubero Kinko ripota Gatembe korase nyagitari enene ya Nyamira igiye gutuka imiye wodi ya township ebunge ya West Mugirango nje Fatigad Kisemba Ekero twakore kuruga abo bade kartarase county ya Nyamira nigo abaiboli bali babwate abana bali no okugania kwa benne gusomete no bale magete tibabiso kurende bale atwe kioreri egere eserikali enyare kubomanya na kuira egetambukiro kyokuba obokonye aniga kwanurit kulia lero ekero omo sakito Polycarp Okara agotomanya ase amegelio wasase omoigoya moengase nsemiyo ya Nyamira abaibuli niko bagendera ko bakuburirwa kwene kibunango basoke bari abana nanene bali babwate magani abena yo yamanyikana tasumo weka nyamuriro una special needs uko na school ya Nyeri cha special school iyo kutoka sinseme chigachi ewadi ya township imebunga ya West Mugirango county ya Nyamira nigo abali mu school yiga baruro goseme ko cyasa abaibuli kubabwatuka abana bangabuna boiga ko cyasa chiskuru eli banyara ko bakwigira anyara bakonyasa matukale bosio. Kweli kuna wazazi ambao wanaweka hawa watoto nyumbani. Sana sana sio wakupenda. Kuna wale ambao wajiwezi kabisa, hawawezi kuja kila siku. Ndio sababu tunaomba. Lakini pia tukiwa hapa huwa tunafanya awareness. Kuna wale wazazi wengine tunawatuma wanaleta watoto kutoka nyumbani. Kwa hivyo at least kila term watoto wanaingia wageni. Wazazi wale hawajui kama kuna shule waache kuweka watoto nyumbani. Nigago korekana chinga kyo mwemsi kurwase wadi gasireta duko yage masira anyara ko bagagotarire skuru yega ya rero na wikiranya eira yae eyo aliete yokubwatuketi ibigo cyase skuru yega eyo abana bagabarachi kunyara ko baba kwegokeria ekero barase amasomo abo kikiagera na chaiga kuja tiri tuana kubwatirana na no mwaka goko era ntuana ko macha kuja gukora twari Christmas na barabu so na idi tukulia rero na gine na bora ngati gambaretera nande nabaretera omuntu kuja kubabekera babwati ruta agaiga wifi twarore TV abo sa tutari kona gwakanira nigetambukiro abaibuli hibeskuru yega abali munabe bamuna abana banyarakoba bagoke gokera na ndo abeiro karenta basani abange ba Adams Mochenu olentire basani abange ase skuru eye bagocha nere igona botuko no kwira ni ngambi ya mono na inde nonya na abana bamwanje de diugi igo biya mono mweshimigwa na inde moyo yo na abana abo muna kwa bakunirega ase bakona kugusabira asogota cyo bunyansi bwaseboka nasema asante sana kwa kukuja isure kwa kutuletea TV tikungina utuletea turaksuti twatera matera wanari twagotera twaminyoka twatesa mupira twairwa astinse mochinde nigo abarayi bagende ko bagosegeto kwene kibunango sirabare chiskuru chinga bunechiga elyo ko babana abangabuna abayiga chinga gichinyorono cyogo ikirania amasomo abo na komenya buna bande asebenirime mugaba none no tukuna kungushororana tutaranyoro morembe buya umusikone amusiki mominyaribo asa abana barabuto twara ko bagananga gose bakari ko rwodi yabone bana bara bakorupaka abandi magwago no bara bagosoma abana abamwaga mukuru ky'abanyoru mutari gwanja gabana egari yo kanera yari kuna kugusinya rende ne abana karongo na kugukiki abantu bagana ya na konya na abana bari mutige umusiko muno mujumbo ne Steve konya abana babaikisi aya na inje sinda nyare na gantu ndari bunaka bana kuri kogenda Inko ripoti rigetasene kia ubanchete kia Gatembe kurugi Gastin semechi gache skuru ya Nyeri ja special yotoke me ye county Nyamira inche gongoro kwa Polycarp Okara na kurwabo asensemo ya Nyeri cha Nyamira na Polycarp Okara na kigotira asiribo diritko tukobelinga gwikabono abana bali bamenyete no bolema ao ko bisobale ine barase kenyero kiao babisire wikabono abana bali bamenyete no barema ao nko bisobale ine mbarase kenyero kiao babisire 0726
4737 watebanga mbaro babisiri naragalia ataniali kanga mbabisire so korwa weka tokoenda ndikirenga wekabon abana balia bamenyete no barema ao kobisobare ine mbarase kenyoro kiao babisire 0726447367 nere namba ito ya SMS uchakana ile taliao asole ande kwa manyagotoa ichiburi yao nyewe baro mbaro iga nina nini kwato sababu gekogera abana baiga bakubiswa nande nchira kitura nyare konyora to ugukora karo twakore kurwabo nigo ebikora by'ubusalia bigendete kwenekirwa ebinyoro ao naritkuria rero nigo musangerekano okorekana ase ensemo ya Nyanguru location ya Nyakoe Kitutu Uchache South abo ase abarai ao baikoro nabagambi buna omosakito dipon asanya atwariganire roboti urasinchira engikerano ekenyore gekiane ndoche bantu basoire gocha bakugura amaremo bakurire emegondo bono ndoche abana basoire kuiba amatoke bono ngocha kuiba bari bakongu ebinyoro ao nigo bigenderete koirana magega asa magenderero anene ase okoenekia ebikora by'obusalia emambia ya rero abanyakenyero bebate kurwase location ya Nyanguru imeye bunge ya Kitutu cha South batwara ebarasa yobosanga emeroberio yoguchigutinya oborendi chinsemechyo Elieta David Nyambane Nyamoko ekenyoro Nyanzaga twagokire ritukoria rero asogo tware barasa irengi yenene lakini imechando tobwate mene na abana bangire chisukuru batigirete njira bachakire oboibi bachakire chikati na abande nechinyasoro abande babwate baikibume na ndi baira nanka kare bairanire kana bwa bagotongenda omu assistant chief we sublocation ya Nyagisai nigaikira na sege karekyo anene asokonyora ebirengererio by'abananchi eri banyare kubwaterana na gosiria ebikora bingabune byo kurwase binyoro Aleta nkuru kumugambieri ndio mu assistant chief Nyagisai sub location lakini boni gambwaterete Nyanguru location guno mu acting chief twatwarire okoiyana itokoroka consultative meeting na koeresa nangai chinsemo wao asibata gitobo konyi kurwase serikali gusangana abanyakenyera bwe nigo bana basieme biara ane no botumeki bwe binyuga bitanjeiri bunamarwa nenyasore engana batebanga nigo yerera abana bange gotakora chisukuru nabo igo kubairania magega asa magenderero abana bari binyoro nigo batochandite abange mbali batigeze skuru gati monta wikaisano tige skuru bono batochandire mono abana baita batigeze skuru gati gose form 4 bagenda chisukuru njire chacha bono na ruronsa ega stoligerete akoro kwa Nyabundo skuru nero monta ko endo soma busane jindo mugambi natetebi gali busongo bakoire 1500 bakora ababwate sitokore gasi aso bwamo egara usentokonya abana baito ekenyure kege abana bakeke gorigege ubando mboli gotigara mugono nabono bwabere bagosabura barusi no bongende baburukania nona agachuchu baburukanime batakena bakora bono bunanje bangure metole tana neruka yaringe nyomba chinga kecho boigo nigo banyora maigerio yogwetanga arena marwaire nabo igo ko bamaiso asokolinda abana babo chibese chibakorera babekire tucho wakane bibande serikali ngaiwete birero byabo ikarusiri 300 oyo tarabwate kibande litangani talikuru besa so korona baba bali batigira abachokoro balende bachobisi batebo yo no mochokoro ngaki kokora mokonye kubwate kibande nabo tokomwerese procedure kubwati ero umutenenera buno sokoro yae gose babo mwabo obega diania so mwana oyu egero omwana urikirwa marieta yo muiburi oyo umuiborete ninori umuiborete na ise gosonya ise tamanyire urikeru ninori umuiborete kuno umuibori endwari nene yakuririgesa ku kyomuguse nigo abantu abange babere bakonia maremo ase chinchira chitagwenereti engana bono bakurira kegima nakubuli abantu gotiga gotaonia maremo eri kugachiregesa ku kyabo gyankyo abaonia bakonia maremo bakare konia maremo bati kunywera amarwa
bona ki toko sabamna ababa nababa kugura amarimo baburi umuntu uri okobaoneria ngasi kyabo kikokorera kibese ekyo nande mechandoki abuate agochikokorera amanya konyo burimo bono abana batigaire bono ngota kutoibera bari kuripoteria egetaseni kia obwanjete kia gatembe kurwaiga ebate egotoka ase location ya Nyanguru ime ye ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South ereterana igonkoro kwa Dipon Hasanya. Biamano Dipon Hasanya norobotiuru roisaine abuna bagotebanga karaba kunywa yandirende naba niyo bulimo anda kuchia bulende tumayatinga nkia bana bawo kunywa nkyo Nekaratoko gendera ni gonko korako letera enkwana yelituko tokwira na tutafuatilia kutoka hapa. Toska na yanake. We don't have candidates for presidents at the moment. Wale ambao wanataka kuuliza mambo ya rais wameonyesha nia. We don't have a candidate called Ruto. We have a president called what? Ruto. Ruto ndio rais saizi. Mpaka malize kipindi hiki, wakati wa uchaguzi kianza, tukue na candidate anaitwa Ruto, Matiang'i, nani yule mwingine? Kalonzo. Kama baba pia ataamua atakuwa hapo. Gachagua akiamua akuwe hapo. Lakini ile tumesimama sisi, na mimi kama msemaji wa Omo Gusii, tuko na kijana wetu kutoka hapa na tunaomba kwamba ndugu zetu, tafadhali tunawaomba sisi kama Wakisii, pia support kijana wetu anaitwa Fred Matiang'i. Anna babo banyolere chisemi echichigo chikobakonya ase amatuko abosio ainiga kwanwa n'umwalimu manene bwesukuri ya mugweko meye ward ya Masimba litukolia lero chinga kichoko gendanka cy'umwalimu Florence Chenge uyolenge gukora emirimo yae kurwase skuru eyo ya mugweko. Inchuo tubwaterane tusire chisemi iri niriogiri umwalimu omunene w'eskuru ya Magweko yugotoka ase ebunge ya Nyaribari Masabe county ya Kisii ase aganiri abayiboli gochicha amo na gotara ase chiskuru iri okonyoro basemya igoro y'omurubirio omunyia OCBC nigo alengiko yakwa nayiga asomo yigabo gochengera obukolere bwa Madam Florence Chenga uyu onyara gukora obukolere bwae buno omwalimu Kemtareka kwa teacher Omoweko Comprehensive School. Abajoli kwa sawa tubwaterane twensi asomorobiyo egere sinyare kwa bagego ikerana mwana sabana baitu bari ba grade 9 kuchaka turi kwa bajoli school abayiboli karatu abarangiri mwacha school kwa bare serekere kwa na tukomanya edonde bitwa ngamo CPC ya chagete buya inde bone kro agenderete ko korwa ni chando to go etera nilinga abana bangi baba ko baba taribu ikirana buya asibintu biriba ko ganiliwa asinginto ko expense basaba ibori yagera uchumi ya chire igoro igori ndi twari gusaba serikali yamenta chibesa competition ile ko to school echimen egere kirani kyagera abayiboli mbakinyara kugura egati y'abayiboli kurwa ase eskuru yega ya Magweko asibaganiriye serikali kulika abalimu anene mono ase eskuru yega asibatebire umubaro bw'abalimu nigole insemono kulenganiwa na mubaro bw'abana retirement y'umwalimu endonari ukwa nyangeri na ase eskuru ka bali ba retirement tuli serikali twako sabanye menta ya abalimu acha ikya mnaona eskuru yetu ya Magweko abantu baberitaya ati abange ntubwati bali mnabona tubata abalimu batano ukurusumu eti ticha kutwadia abalimu bane otwalo sabe serikali tokonya abalimu si mwalimu amona agenda tonya replacement tisia buna wono madam achire ntubwati mwalimu replacement igeto ko sabe serikali yeito keranje
eto hapa limo baisa ine bakora replacement kuna bono mo principal itoga iga ega sikonyo babate chinyinge bakoranga office i and there yatokana chinsiga kichinyinga gutumia ga kwenda office chiko kore ga sioro yatokana chinsa go toko wande ga simo onyoro chi ga simo igeto sabese mutual education asa bantu baito koru basawa south gaiga batomenda barimu ya kabere abantu baito mbari barwa babere bagenda transfer chisi tamule ya jagaiga batobe mbaire batako the replacement ngoto ene repeat about that bato ene abantu baito go jagaiga bato replacement abantu baisana ekero muyiga oyoiga oika omwerio ase ensemo yiga nigo abaibuli baboligwe gutsira chisemi werio kwenekia abana babonkonyora bale amagima amaya Kingo reporteria egataseni bwanchite kyanda gikomike getembe kurwasi bunge nyari bari masaba ikaunti ya Kisii iritariane Nyakundi Gabriela Njo Ekerekyo tokogenra ntagitukora gusomera chi SMS nke ekero twaburia siri buriria nororo cha TV yawe igo ibori litko tokobori nga ine wikira abonoiga abana baria bamenyete no barema ao kobiso bare na ine mbarase kenyero kiao babisire korengerari atsana bakorera itiri babisire na riri kirabo igo ikabono abana bari bamente no barema anko bisobare ine mbarase kenyero kiao babisire andegere chi SMS kwa ngori kasa 0726447367 na Michael Isena Omari Kurwa raitigo amaene abana abo mbali kubiswa bonsi mbakeigo bakubiswa. Oh yes, thank you. Duke Mariga agote abana Grace Cheki Kurwa linyamakoroto sokobe no bali nainde nkogenda bali chi school. Okay, abo mbabisiri. And then oyega Dennis Okach Kurwa boyige nyakorere South Mugirango gaki embaro aroro abangera kini mbali goso kigwa bamanywe ne serikali. Naftal Kurwa chinsemo chiricha namba 4 abale mavu babisire asingencho barayibaito abale bwango ebale bwango binyoro 1 mbali gosoa na kobakonya. Jackson Samoka Kuroirondi nyali bali chache mkate abana abumbaroro ba special okonyora babisire nabo erogosegetanga enchera eligigwe batarerwe abayiboli basemigwe nagokonywa ne serikali. Yusuf Nyabanga kuromarani kenyorukiane mwana tayo nonye noyomo omenyete buno iman power. David Michira kurwa liebirongo awateba mbaro lakini abayiboli abange tibali gosokia na gukwana igoro y'abana babo. And then Senior Sergeant Nyanchama awateba mkate kentogeko gera abana abo bakubiswa ande omuntu akorengereria nga nigara arengereriwe nga nigo anywete chi ntetere chiria cyo gukora. Okay, thank you. Atgira abo asingencho lende muna yakogendra mbiro gocha kwa beka. Dawin Ongaro from Giensembe Chunyari bali nasema hivi, most special people are being hidden. Yokana kurugabo kenda goterekera 0726447367 ekero toko irana ngosoma torechi SMS chao nekero ekyo tokanda ne chi ripoti to na chikendrat omojumbe obogirango yamate gose South Mugirango omoske Silvanus Osoro ni gobono ega ababoli basae ngatibanga inwa egere basalie ense yabo yanko yakwana ega omorobeli bogosira ebyombe imeye county ya Tana River. Nyinyi vijana niwaeleze. Vijana mtupo? Vijana tupo? Tusikubali vurugu hapa Tana River. Tusikubali vurugu Kenya hii. Kenya hii ikiharibika hamna nchi nyingine. Kukiwa kubaya hapa hakuna nchi nyingine. Leo hii tukiandamana ati tunaenda kutoa rais kwenye State House. Nyinyi hamjui. Ukimtoa katika njia ambayo si ya kisheria,
jeshi linachukua uongozi. Jeshi likichukua uongozi, hawa polisi ambao unaona kwanza wanakuwa raia, anaenda nyumbani na bunduki kama alikuwa amesimama nayo. Wale wafungwa ambao mnaona wako ndani ya jela, wote wanaachiliwa. Kama alikuwa amekosana na wewe, anakuja kumalizana na wewe. Wale officers wote wa prisons, wote wanatoka na bunduki zao. Tunageuka, tunakuwa kama nchi ambazo hazijiwezi. Kila mtu kwa kijiji anakuwa ya kwamba ako na bunduki na ujini ya nini. Hizi police station zote hazitakuwa station, zitakuwa tu nyumba za vitu kutulia hapo. Ndio maana tunaambia watu, hamjui amani ni kitu gani. Hii maneno ya kusema sijui tunaenda kufanya sijui nini, sijui tunaenda kutoa rais, hiyo ni vitu za kitambo. Wakati huu kama unataka kutoa kiongozi uongozini, unaongoja miaka yake 5 inaisha. Unaenda unapigia yule ambaye unahitaji kura. Alafu zinahesabiwa. Alafu tunajua ni nani mshindi. Kwa sababu tukienda hiyo direction ambao vijana wameanza kuambiwa ati simama, andamana, fanya namna hii. Sasa ona, Jumatano waliandamana. Wakasimama Kiambu Road wakaandamana. Wakavunja maduka za watu. Wakamalizana. Wakarep wanawake. Wakataka kuingia kwa wasichana wadogo kwa shule. Wakafanya destruction. Watu wengine wakaumia. Jioni ikafika. Wakiimba tu sijui Ruto must go. Jioni ikafika wakalala. Tukaamka asubuhi tukapata bado Ruto ndio rais. Sasa wewe, faida yako ni gani? Ulikuwa unazunguka, unaumia, unajisumbua kwa sababu sheria hairuhusu vitu kama hivyo. Na hapa Tana River, mnataka hizo vitu ama mnakataa? Nigo chibesa chirito korwa ase ebiombe ao na bangina ase okobakinia nigo chikorwa ase emebuko yaito. Aya nigo akwanirwe no mo orai omokonyi bomorai bwense Professor Kithure Kindiki chinga kichogosira ebiombe ao. Sababu ukisaidia mama umesaidia jamii. Ukisaidia mama umesaidia nani? Ukisaidia mama umesaidia jamii. Hiyo ndiyo sababu tumekuja hapa siku ya leo, tushirikiane na akina mama ili pia wao waweze kuenda mbele. Ya pili, sisi tumekuja hapa na hii pesa tumeleta ni pesa zetu, sio pesa za mtu yeyote. Hakuna mtu hapa amekuja na pesa ya kupewa, tumekuja na pesa zetu. Lakini kuna wale wengine, yule jamaa wa koti kombo, yule jamaa wa mdomo chafu, yule jamaa ambaye yako na maneno machafu, yule maneno ya kuchochea wananchi wa Kenya, yule ambaye tulimfukuza. Yeye pesa zake ametumia kununua magari, ametumia pesa zake kuenda nje, ametumia pesa zake kusafiri. Yeye tunataka kumwambia awache sisi tupelekee wananchi pesa zetu, kwa sababu tunajua tukimpatia binadamu tumemkopesha Mwenyezi Mungu. Ni kweli ama ni urongo? Ni ukweli ama ni urongo? Ule jamaa wa koti kombo, yeye alipokuwa naibu wa rais, hapa Hola alikanyaga Hola. Yeye asitulaumu sisi tukikuja hapa. Tunakuja hapa kwa sababu sisi tunaunda urafiki. Na urafiki ni kuunganisha Kenya. Ndio kwa maana tunawaambia sisi tukiongozwa na Mheshimiwa William Ruto na naibu wake Profesa Kithure Kindiki, sisi tunajua mahali tunataka kupeleka Kenya. Sisi tuko na ajenda ya SHA ambayo inafanya kazi. Tuko na ajenda ya wanafunzi wetu ambaye tumeajiri wanafunzi zaidi ya 76,000, tunaajiri wengine walimu 24,000. Tuko na ajenda ya walimu ambaye ya mashule tumejenga madarasa zaidi ya 24,000. Sisi tuko na ajenda, tunajua ajenda yetu vizuri. Wale wengine hawana ajenda, hawana plan, hawana mpango. Kazi yao ni fujo, vurugu, maneno machafu na kuchochea wananchi. Ino mujumbe okitutu cha Chenorth omoske Japheth Nyakundi nechinga kichicho omokonyi bumurai bwense ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki nigo abolirie na goteba mga ense ya Kenya nigo eganetie obomo na nigo agikeire na kubarage biara barai balia bako bagana ense ya Kenya nubugesaku. Tuko na program nyingi za kusaidia wananchi, wanabiashara, kwa sababu wakati wa campaign tulisema ya kwamba hakuna kazi duni na hakuna kazi kidogo. Kazi ni kazi. Kazi ya bodaboda ni kazi.
Kazi ya mama mboga ni kazi. Kazi ya uvuvi ni kazi. Kazi ya mkokoteni ni kazi, si kazi jameni? Sisi tulisema kazi ni kazi. Alafu vile vile tukasema tusaidiane, wale wako chini wainuke kidogo. Tukaita bottom up. Tukaita bottom. Jambo la tatu tukasema ya kwamba wakati tuko na nafasi kama hii tuko nayo ya uongozi, ni lazima tujue ya kwamba ile kazi mtu anafanya, serikali lazima itafute pesa ya kumpanulia hiyo kazi, apate mapato zaidi, aweke pesa mfukoni. Kenya inahitaji umoja, Kenya moja, watu wa moja, taifa moja, bendera moja, wimbo wa taifa moja, one nation, one flag, one people. Hiyo ndio taifa letu la Kenya, na hatutaki ubaguzi tena. Mungetaka tuendelee kushirikiana na viongozi jameni? Mnaunga mkono serikali ya mapana na marefu na serikali ya kina. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie Tana River haitawachwa nyuma tena. This time round, the country must develop equally. And Tana River and other parts of coast, other parts of Kenya, which sometimes have been left behind, we must make sure that we now walk shoulder to shoulder, all the 47 counties, as brothers and sisters accessing equal development. Kurwa senseme ya Tana River ngokolete masema mpaka ase studio abo na otebianga asiriboli litkolia lero elitobolinga wikabono abana balumete no bolema ao mbali asibinyuro nande nko bisobale ine asekenyerukia ombaro twangote kwangolika wetera 0726447367 latimo enge kurwa kemukama ikarango agotebanga yaya mbayo bonsi imbabisiri otebana bana ngotaka kogendera kinene gote kurumungari mkate chinga kicheo chiangire echine chinga ki obante kole tagaria egepindi kya nyanchama gya soiri gotoskase kagetere getambe nyanchama nkogenda bari nomo ne chigosiri chio kwegya aiga no to koletera botantani bondu bonsu batayo totali gwanchereria totali gwancha onde tuatiga onde nagakara intu igoto gwancha bonsi basa kibaito annonce simware nkuru Gabriel Polycarp Dipon Daniel na bonsi bali tuabwatana na singichuko aligania ega including monto kurkonga nere ototo haron nyasa tataga gotwanchira ankyo na ndentume na chinsa muni chiga jibera kini ko kachinsa inye bado no terega egar toko yamanyi ali tuatiga la singincho yebiro nsemo yimanyerio akorokwa Wilson Makori semeliende akorokwa kebinongeri chinkorokwa mkate Enoch chinga kichingia obasemia mona bakona kurugabo ntubatambe nigotogose Magaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, ninjo mangana man, ninjo bangina ninjo. Aya tatondane. No manye tena tijana ko kiteru kitaraibwa. Aye. Umura yori orali. No mate nchana ko kiteru none chikura. Nchana ko kiteru kitara baka chiburi tangani. Chimai ko kiteru none chiombe. Kuchiaba go iro wanga kai chiaba go. Tiboti ka chibago le. Kogera tichana ko giteru kitaraibwa oguchire bintu birendire kabisa birendo onyo to kolenda ngalindire bono oja ko gitaye iye igwanga nchana ko giterwa taraibwa kanyaba ne bintu bibendo mayegonya ko kolma oja ko gita ogitego chiachire kei gitabono iga tari mambi nchana ko giterwa kitaraibwa na umusi yatele Magaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, ninjo mangana man, ninjo bangina ninjo. Duka
yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorosya chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisya ebintu biria bikomanya segeka ngokwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekariguri iri abantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chebiasara njibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangane duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angane bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya pamoja sako yabe